ha le otla jwalo ke a hlanya ka jeno re lokela ho fihla pelong ya ngwana e mong le mong wa moshemane ya leng mona ngwana ka ntho e ka pelong ntho e ka pelong ke a tseba mona ho na le ba bang ba buang Sezulu a ke re na le ba buang bo Sezulu kwana into ingasenhliziyweni ngaphakathi lapha into e ka pelong ngwanaka e re ko bolelle bophelo bana ba ka le a hula bophelo ha bo batle clever bophelo ha bo batle clever no bophelo bo batla ngwana moshemane ha hola kapa a hodiswe ka boleng a hodiswe le ka tsela ya ho ratwa ke ne ke bala buka e nngwe e ke tlileng le yona mona e bitswang Standing Tall. Mongodi wa buka ena o re ngwana ya lemaditsweng o ya lematsa le yena re ke iphete mongodi wa buka ena o re ngwana ya lemaditsweng o ya lematsa le yena o shwa o re o re ngwana ya holelang ka hara tikoloho environment e ditshila o shwa jwalo mongodi wa buka ena Mr. Rick Johnson ke ile ka bala buka ena matsatsi a mararo kaofela ke itukisetsa lona o shwa jwalo o re ngwana ha holela tikolohong e ditshila a bone botle hobane tikolo yeo a leng ka hare ho yona e ya mo ama e ditshila o jwalo ngwana ya holelang strateng se lwanang o nana re bophelo bo botle ka ntwa o jwalo mongodi wa buka ena Mr. Rick Johnson ngwana o hola a lwana a ka le ya bona le parlamenteng ya rona ho etsala jwang o re mongodi wa buka ena o re television it's more stronger than motswadi ka tlung o jwalo o re television is strong hampe o re ntho tseo bana ba rona ba di shebellang televisioneng ha bua mane a bitsa dibaka tse ding ka hare ho America o re ntho tseo ba di shebellang o re le mmino o ba o mamelang o kotsi sayishaya ngamakhala siyifaka ngamakhala siyishaya ngamakhala sithi re bua ka di drugs re bua ka di thethefatsi ke nnete pina ha o emametse e ya khalema empa ebile ya o jwetsa hore na di thethefatsi tse o di tsuba jwang seyishaya ngamakhala seyifaka ngamakhala sithi shakes akele mphematso hoba ke bua puo ya lona seyishaya makhala drug ena re ikenya ka dinkong mongodi wa buka ena o re ngwana a holang a bina dipina tse jwalo o a di etsa dintho tseno o a di practice
ha ke bue nnete banna, ha ke bue nnete. Le a di practice hobane re a bapala pine na radio, re a promote televisioning, le be le bona re isa ba kanjani ngamakhaya. Ha qedile mongodi ena o re ere ke motlwele hanyane ke tla ho mongodi ya ngotseng buka e bitswang What's Wrong with Being Black. O ngotse jwalo. What's wrong with being black? Kena ke bala le yona. It's just like that. Kore heading ya yona ere what's wrong with being black? Ha ngola moruti ena ore bothata ba bana ba rona bomme di emisi tsaka tse ratehang mo premier wa ka or mongodi eno bana ba rona mo ba holelang teng ba hola ka leshano or ba hola ka leshano ore sikhulisa ingane zethu ngamanga ka leshano re ba fa ditshepiso tseo re le batswadi re hloya mo diphethisa a re ngwana ha le jwalo o mo hodisa ka leshano o so jwalo mongodi wa buka eo. What's wrong with being black? Leshano ha o le ngwana o le sekolo ha o ka ba leshano o tlo ba leshano la o so le motho wa moholo o tlo ba ntate ya leshano ha o tswa dipene ka tlelaseng o tlo ba leshodu la o so le motho wa moholo o tlo utswa hobane o utswa dibolpe o tshotjwalo mongodi wa buka eo o utswa dipene tsa bana ba bang ka tlelaseng. It is well, it is well, it is well, it is well with my soul. Ha ke re tjhentjhe bashemane ba ka, ha ke re tjhentjhe re ke re apostola, re ke re apostola, re ke re sione, re apostola o ko le scoop sa apostola, o ko le scoop sa apostola bashemane re ke re tseleno ka e golo ntate ke o bone o teng pele ke le bapalla pinena ke batla o lefa a story, just a story se se khutshwane. Hona le ntate ya neng a tlile ho nna bekeng ena moruti majwe le ntate la kaje ntate ona o mphumana officing kantorong ya intervention oro honna or ke ntate ke a botitile ntate thuso ke tlo bona je fais what ke ra ke tsebe ngwaneso oro ke na le problem ke a lelekwa mosebetsing tshojalo mme makoloi ke ntate ke re jwale ke etse jwang a re kopa o nthuse ke dula le ena fatshe ke re o lelekelwa eng o re ho nna ba re ke utswitse ditranka mosebetsing ha o mona utswitse ditranka hobane o no utswa ntate ha ke a di utswa ba ntshwere ka ditranka tse senang di-price o tla hore ba ntshwere ka ditranka tse senang di-price ke re tranka tseo ne di le kae o re ke ne ke di apere o officing
o officing ya mo primary mane or di tranka tseo mme o na di apere ba mo tshwereng ka tsona ke re ha o le ntate wa para tranka tse kae ke re ba o tshwere ka tse kae a no ntate ne di pedi mamela ntate ona o etsa jwang ho ba ke batla ho ya pineng ntate ra di kontsha ntate ona o etsa tjena o ya mosebetsing a sa apara tranka ha fihla mosebetsing o a hlobola kenye tranka tsa magua a di ntshe price o hlobola kabi ha fihla mosebetsing o tloa lapeng a apere borikgwe fela ha fihla mosebetsing o a bohlobola wa apara tranka tsa magua tse pedi a di ntshe di-price gobane o tseba le gore a re go nna ba ntshwara ka tranka tse senang di-price ke tswa mosebetsing wa gae ha ke fihla moo bana ba ka mosebetsing wa gae monneno a legoa gore nna ba ya danki ga o tlile mo e ntatona gore qetile mme mami ke ntate o sebeditse moo 7 years ke batla le kopanye o sebeditse 7 years mo aneng a sebetsa teng o na nka tranka tse pedi every day mama a di ntsha di-price 7 years motshwara last week ha ba motshwara mashinini last week ntateng ka sa apere tsa bomme a di kwetse ka tsa bontate ba motshwara ba kena fitile monneno wa legoa ha ke bua le yena o re ha e sale le mosebetsi wa ntate ona ntse ba batla o di tranka di nyamela jwang go fihlela ba mo behela camera ya ba kana go camera ya mshe a high bone o ntsa hlobola fela kenya ditranka camera ya moshebile a lata ntho tsa bomme a para ka ba motibela ba re ha re o tshwarise re a o leleka ke godiso e jwang eo ke go hola ho jwang o motho a die lebenkele le ba sebetsang ho lona bana ba ka bophelo a se boshodu bophelo a se go kopa ka classing ha ngwane mongwe a ntse a ngola wena o kope o sa itshebeletse ka thata bibele e re mofufutso wa phatla ya hao ke ona o tla o phedisa e se mofufutso wa next door ya hao wa phatla ya hao o tla fufulelwa gore o fihle mo o batlang go ya teng easy come easy go lona le batla dintho di tle fela mahala no ngwana ka emamele lefatsheng mona tshwantse o fufulelwe lefatsheng mona tshwantse o sebetse ka thata hona jwale re praisa batho o kopana le ngwana moshimane hona le moshimane mongwe a neng a tlile a tlo batla basari mane a tswa northwest mona matsong o ingotse watwa 26 watwa 27 ke re ke ntho tseo di ngotseng mo a re no ke na le ditšhomi tsaka tse leng ka ka setlatlana ntate o tlo kopa basari empa matsong mona o ingotse gore yena ke wa genge mamma ke wa genge mamma a so fitlile o fitla ka tronkong clever ntate Beloto o ingotse gore yena ke wa gang number mang ha so kene le ka tronkong ha so ka kena le ka church office ke bana ba kae mo rona ba ikentseng dithatu ba sa di utlwisiseng ke tsaeng ke bana ba kae ba rona ba ikentseng dithatu ba
ba sa utlwisisi hore na thato eo ke ya eng. Ke bana ba bakae ba rona ba tswang malapeng a hlopheileng, malapeng a fuwang tjhelete ke government, empa bana ba rona ba tawa. Bana ba rona ba bashimane ba tawa, o kopana le letawa la moshimane le ja tjhelete eo government a reng o mo thusa ka hore ntse thuto tsa hae pele. Bana ba fetwe di-drone club hobane ba sheba le hona ho rata dintho tse mpe tse bana ba rona dintho tse mpe ba di rata lofe. Ke ka hore na le digenge makeisheneng a rona. O thodolo monghadi o moloi ya ngotseng what's wrong with being black. O re bana ba rona ba rata digenge. O re le Jamaica is the very same problem le America. Bana ba rona ha ba bona motho wa geng ntate ba letsa melodi, ha ba bona motho a spina koloi ba letsa molodi.